Это неотъемлемая часть нашей жизни. Білу керек та бала. Үлгермей қалсаң, үлгермедің. Я думаю, не нужно его вводить, потому что они могут это сами все понять, и не надо в школе это все изучать. Менің ойымша енгізген дұрыс болады, бірақ оның бәрі салауаттану деген пәнде де бар. Оны тек ары қарай дамыту керек, өйткені әр адамға ол керек нәрсе деп ойлаймын болашақта. Маған да керек болады болашақта. По моему мнению, не нужно, потому что это со временем дети сами поймут, что хорошо, что плохо. Им объяснят родители, и в школах достаточно объясняют такие темы. Көбісі ата-аналар келіспей жатады, бірақ негізінен қазіргі таңда жасөспірімдердің сондай жағдайға ұрынып қалып жатқандары білмегендіктерінің кесірінен. Ну, не знаю, какие-то должны быть не именно уроки, а специалисты, психологи, которые будут, ну, такой ненавязчивой и простой обстановке объяснять детям, что да как. Мен ойынша жыныстық қатынас бойынша сабақ енгізу керегі жоқ. Ол өз арасында және де басқа сабақтардың арасында айтылуда болады. Ол қажет деп ойлаймын. Өйткені жаңағы YouTube, жаңағы скриптонит деген сияқтылардың қуып кеткен өлеңдерінен білгеннен, одан сол пәннен білген дұрыс. Да, но не с начальных классов, я думаю, это надо с класса, там, не знаю, 9-10. Мектеп табалдырығына жыныстық тәрбие қазіргі заманға сай деп ойлаймын мен. Оны оқу керек. Я считаю, определенно да, потому что я много материала на эту тему прочитала, когда готовила сочинение в прошлом году, и поняла, что люди в странах СНГ, в том числе в Казахстане, совершенно не образованы в этом плане. Это так же важно, как понимать элементарную математику или уметь говорить на родном языке. Это неотъемлемая часть нашей жизни, и я считаю, что определенно да. Мен керек пе деп ойлаймын қатыстыру. Өйткені қазір енді жастардың бәрі енді қалай болса солай түсініксіз жағдайлар, аурулар бәрі содан пайда болады. Если мектеп қабырғасынан бастап оны оқытып, түсіндірсе, ондай жолға бармас деп ойлаймын. Я думаю, что это должно быть более дано родителями, нежели как в школах. 6-7 класстан бастап, сыныптан бастап кіргізу керек деп ойлаймын, негізінде білу керек та бала. Да, я считаю, что в школах урок сексуального воспитания вводить нужно, но где-то начиная там, не знаю, с 8-9 класса, вот так, не раньше. Мектеп қабатында жыныстық қатынасы туралы пәнді енгізу керек деймін. Себебі қазіргі жастар өте тез есейген. Да, мне кажется, да, потому что говорить об этом цивилизованно, говорить об этом с детьми, это точно нужно. Но из-за того, что мы этого не делаем и прячем это, дети это узнают где-то и в каком-то жутко извращенном виде. Поэтому мне кажется, что об этом говорить нужно, и чем прозрачнее, тем лучше. Адамдарға кішкентай кезінен үйретіп, сондай нәрсені түсіндірмесең, олар үлкен кезінде бір көп жаман қателер жасауы мүмкін да. Сол қателердің алдын болдырмауына бұл негізі жақсы пән. И және де мысалы сен өзің қызыңмен барып бір жерге барайын деп не істеп отырсам, и сен жыныстық қатынасқа екеуін байланайын деп отырсаңдар, и сен аптекаға кіріп, дәріханаға кіріп, маған презерватив беріңізші деп ұялмай, оны дұрыстап сұрау керек. Соны түсіндіру, өткені үлгермей қалсаң, үлгермедің, сәлеметсіз бе болады. Дұрыс айтқанда.